Ya pa sa resolusyon el Consel BG Gingona que ta suporta con el propósito programa del Departamento de Turismo aquí na Región 9, el Mi Ciudad Limpio y Floriao. Si Gingona amo el chairman del Committee on Tourism na Konseho Lokal. Y ayer, ya tiene oportunidad el DOT9 para presentar con este na Konseho Lokal. El concepto de este amo para siembra mga flores na cuantos mga escogido lugar na ciudad y na centro del pueblo para asibir otra vez con el ciudad como de antes que lleno de mga flores. You know, in December, when Secretary Wanda Tulfo Teo visited Zamboanga, she directed our Chief Tourism Officer, Mrs. Vita Gingona, to coordinate with the city and undertake a beautification and cleanliness campaign, which we later termed as Mi Ciudad Limpio y Floriao. As you know, we cannot undertake a beautification project without the cleanliness part of the program. So we decided y Floriao. So after about 15 meetings already with the city officials and private sector, we are about ready to launch Mi Ciudad Limpio y Floriao. I-identifica también el DOT9 cuantos mga barrio na syudad que ay serví como mga pilot barangays para na diila propósito programa. Incluido aquí el mga barrio de Pasonanca, Santa Maria, Tumaga, Baliwasan y Canelar. This is a project collaboration of different national government agencies, civic organizations, and local government of Zamboanga. Next slide, please. The identified sites, next slide. We have Barangay Pasonanca, Santa Maria, Barangay Tumaga, portion of the Veterans Avenue, Barangay Baliwasan, Barangay Canelar, San Jose Kawakawa, Zone 1, 2, 3. Durante el presentación, ya dale también mira el DOT9 otro mga lugar na país que una ya adopta con este clase de concepto y ya tiene positivo resulta. The timelines of the project. Next slide. On the phase 1, the preparatory, the site identification, RHS spots, plant boxes, design and production, admin support, preparation of communications, meetings, and other concerns. These are between January to March. For the project launching, we have moved it to April. The propagation and turnover to nurseries until March. Planting until March. Monitoring and maintenance will come after the first quarter of the year. And then the expansion to phase 2. A mediante con este expresa también aprehensión el otro mga concejales, especialmente si qué manera puede sostener con este clase de programa. Y a sugerir también el concejal Albert Bong Atilano para siembra mga clase de siembra aquel fácil ang man-maintain, a ver para hindi mas necesita pa mucho atensyon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.